Indlovukazi emakhosikati bantu abenkosi Ndvunankhulu umqondisi wetimbonga umqondisi wabaya esikhulu emabandla kweluleka tikhulu lijaji lelikhulu lisekela la Ndvunankhulu tindvuna tembuso labamele emave kuleli tindlu totimbili te-Parliamente timenywa letibalulekile nanonke bekunene sinivusela kakhulu e-Parliamente bekunene. Your Majesty, the Indlovukazi, Emakhosikati, Your Royal Highnesses, Prime Minister, President of the Senate, Speaker of the House of Assembly, Councillors, Chiefs, Chief Justice, Deputy Prime Minister, Cabinet Ministers, Excellencies, members of the Diplomatic Corps, members of the House of Senate, members of the House of Assembly, distinguished guests, ladies and gentlemen, I greet you all here at Lubamba, our Parliament. It is a great honor for me to join you all here today for the official opening of the third session of the 12th Parliament of the Kingdom of Eswatini. Kuyinfokoto lenkulu kimi kutsi ngihlangane nyele nani namhla kulomsebenzi wekuvula losemthethweni kwesigaba sesithathu seParliamente lishumi nakubili yelive lemas. Warm welcome to all those who are present here, including honorable members of Parliament, our distinguished international guests, our development partners, and those who are following these proceedings through various media platforms. Sithanza kwemukela onke malunga lahloniphekile eParliamente tivakashi tetfu leticavile letiqhamuka ngephandle kwakuleli tinini telive letibambisa live kutentfutfuko ngemukela nalabo labalandzela lo msebenzi etinkundleni letehlukahlukene tetekuchumana. Your presence reflects the collective effort required for our nation's development. Kuba khona kwenu kuyingomba yokubambisana lokungikona kudzingeka ekuthuthukiseni live lethu. As we celebrate 40 years of my reign as the monarchy of the kingdom, I wish to extend my appreciation to the Lord Almighty and our ancestors, as well as all Emaswati who have stood by the king and remained united through the 4 decades of my reign. Sisakhupha iminyaka lengemashumi lamane solo ngathatha sihlalo embusweni. Ngifisa kubonga Simakathe loyinkosi yami nemadloti kunye nemaswati lemenenkosi aqhubeka abambana kuyo yonke leminyaka lemashumi lamane yokubusa kwami. A king is a king by his people, and you have demonstrated true patriotism as we walked through various highs and lows, faced diseases and challenges, and celebrated successes together. Inkosi ngesive sayo loko nikukhombile ngeluthando leninalo ngelive sisehla senyuka nelive ekumatimeni nasekujabuleni sabhekana netifo netinsayeya saphindze sathokotela impumelelo sikanye kanye. As we enter 2026, let us be reminded that this is a year of agape love. Which calls upon us to demonstrate the highest form of unconditional and sacrificial love. Sisaqala lo mnyaka wa 2026
Asikhumbule ukuthi lona ngumnyaka wethandvo leAgape. Lolubita ukuthi sikhombise lizinga lelisetulu lethandvo lelingene mmanzela futhi liyatidzela kuko konke. This calls upon all of us to rise and make the following commitment. Ngakho-ke lokhu kubita kuthi sukume sime ngetinyawo tetfu. Sitoyenda nasi sivumo semthandazo. Lord, please grant me agape love. Nkosi, ngicela ungiphe uthando leAgape. May I love my neighbor unconditional. Ngicela ukuthanda makhelwane wami ngaphandle kwemimbandzela. May I uphold, respect, and honor national interest and not self-interest at all times. Ngicela kwegaba inhlonipho ngiphakamise luthando lelive kunelwami ngaso sonke isikhathi. May I be found pleasing and honest in serving my country. In Jesus' name, amen. Mane ngikhanzakale ngijabulisa futhi ngethembekile ekusebenzeleni live lami egameni la Jesu. Amen. As the monarchy of the kingdom, one recalls when I ascended to the throne in 1986, the social and economic landscape was far different from what it is today. We have undergone a profound transformation as a nation. Khumbula kahle nangithatha sihlalo kuthi simo setemnotho nenhlala kahle nga1986 besehluke kakhulu kunanaku lesikubona namuhla. Nembala sibe netinguquko letinkulu kakhulu sisive. We are proud to note the numerous achievements across many sectors. Our infrastructure has witnessed the development of state-of-the-art highways, an international airport, and dams, to mention a few. Siyatikhenya ngempumelelo lesibe nayo etingonini letehlukahlukene. Kutetakhiwe letinkulu sibone bothela wayeka wemigwaqo lapho ungatinatsela likhofi lakho ngaphandle kwenkinga. Sikhumulo setindiza sakanokusho nemadamu kulokumbalwa. We now have enhanced social welfare services programs that include grants for the elderly and disabled, as well as poverty alleviation and regional development funds that have changed many lives in our communities. Sesinetinhlelo letingcono tetinhlelo tenhlala kahle letifaka ekhatsi imbasha bogogo nabomkhulu nalabakhubatekile. Tikhwama tekuphunga busweti nesikhwama sekufukutukisa tifundza RDF lesetishintshe labaningi emimangweni yethu. While our population has almost doubled since 1986, we are pleased that life expectancy has improved from 32 to 65 years. Naloku sibalo sebantfu eveni sikhule ngalokuphindwe ngalokubili kusukela nga1986. Siyajabula ukuthi emalanga ekuphila gagamile esuka eminyakeni engemashumi lamathathu nakubili efika emashumi lasithupha nasihlanu. The economy has also showed remarkable growth from a GDP of approximately 1.4 billion emalangeni in 1986 to the current 95.2 billion emalangeni. Nemnotho bekunene ukhule ngamagalelo lamakhulu impela. Wesuka esigidini sinye nengcenye lemine eshumini ngemnyaka wa1986. Wefika etigidini letingemashumi layimfica nesihlanu nengcenye lembili eshumini 95.2 billion emalangeni.
Most significantly, we have enjoyed prolonged peace and stability that has sustained our development. Lokhu kakhulu kithi bekunene kuthi siqhubekile satiphilela ngekuthula nekusimama lokudindisa intuthuko yethu eveni. Throughout the 4 decades, our nation has been able to chart its own political path that gave birth to our constitution and an electoral system that enjoys direct representation to parliament through the Tingundla system of governance. Kule minyaka lengemashumi lamane leyendlulile sikhonile ukuthi khethela tsine indlela yethu lesilungelako nalesithandzako lesitalena ngumbala lomuhle wemthetho sisekelo welive nendlela yokuthi khethela emalunga eParliamente emimangweni yethu ngalendzandvo yeningi yethu yetingundla. We commend you all for demonstrating this commitment through nationhood and unity during the ever-growing participation in all imikhosi yelive. Sithanda kubonga kakhulu kuwe Maswati kwekuthi aqhubeke njalo ukukhombisa lithando lawo lokuthi misela kuphumelelisa tinjongo telive ngekukhomba lisasasa neligcozi lelikhulu kungenela imikhosi yemasiko nemisebenzi yelive, our national ceremonies. Are confident that this resolve will sustain our heritage for the next 40 years and beyond, as it forms part of the core fabric of our identity as a Maswati. Sinesiqiniseko ukuthi lesinqumo seMaswati siyawusigcinela lemihambo nemasiko ethu kule minyaka lengemashumi lamane ledako njengaloku kungiyona ngqikithi yebuve bethu. These milestones are by no means the end of our journey. The country still has much to do and a long way to go towards fulfilling the aspirations of our first world vision. Lengophamlandvo lena ayisho ukuthi sesifikile eKenani. Live linemgamo lomudze lekumele liwuthathe kude sifeze tinjongo tethu tekuba live lethuthukile emhlabeni. We should not rest until our people get to realize much improved living standards that place our GDP per capita at 480,000, Malangeni, $30,000 from the current GDP per capita of 78,238 Malangeni. Akumeli siphumule bekunene baze bantu bethu baphile impilo lengcono lebeka iGDP per capita ku 480,000 emalangeni lokung $30,000 ikhweshe kulo 78,238 emalangeni iGDP per capita. This requires us to build a highly resilient economic foundation by establishing a well-structured financial sector. Bekunene loku kubita kutsi sakhe sisekelo semnotfo lesiqinile ngekumisa tinsika letiqinile naletihlelekile kutete mafa eveni. In the recent past, we have seen the positive impact that SACCU receipts have had on our economy. Eminyakeni leyendlulile siyibonile imithelela lemihle emnothweni wethu ngenxa yezuzo leqhamuka kaSACCU. However, given that the country's revenue is largely composed of SACCU revenue and taxes, we must configure this financial structure to diversify the economy. Noma kunjalo siyadzinga kuwavanga
kuvanga umnotho wethu ngemvubelo wemiqondo leto wenda kuthi singanciki kakhulu kasakho. Our income sources must be spread across several streams, as is the case in well-developed economies. Imifula nemithombo yemali kumele iqhamuke etingonini letehlukahlukene njengasemaveni eminotfo lesathuthukile bekunene. In looking to the immediate future, our economy continues to demonstrate strong resilience despite facing several economic shocks. Sisabuka nje mbidlana umnotho wethu uqhubeke njalo kukhomba ingani nemandla ekulweni netingaki letihlasela iminotho emhlabeni. This has been driven largely by the construction sector through major projects and various private sector expansions initiatives. Lokukhula kwemnotho kwendiwe ikakhulu luhlangothi letetakhiwo ngale misebenzi lemikhulu lekhona eveni kunye nemisebenzi yabosomabhizinisi labatimele eveni. The outlook remains cautiously optimistic, and growth is expected to be supported by ongoing public and private investment in key projects. Bekunene likusasa libukeka liqhakazile impela njengoba uhulumende nebatshali timali baqhubeka kusekela imisebenzi emikhulu eveni. Our country has great potential to develop productive industries that can generate billions in revenue, eventually surpassing SACCO receipts. Live lethu bekunene lingakhona kusungula lakhe tingabane temikhiqito letingaletha tigitsigitsi temalangeni emnothweni wethu tize tigcine tendlula yena sakho. It is time we set deliberate targets, aiming for at least 10 companies with a minimum of 10 billion annual turnover across different sectors. This would give our economy the much needed boost. Sikhatsi sesifikile kuthi sitibekele tinhloso lesiticabangile. Sititshele ukuthi uma singamane sithole tinkampani letilishumi letingakha lokungenani tigitsi letilishumi temalangeni iyinye etinhlangothini letehlukahlukene eveni. Lokhu kungabe kufakela ugqozi lolufanele umnotho bekunene. We are confident that this is achievable, as demonstrated by the mega projects taking shape in the country. The International Convention Center, ICC, opening this year is one such project. Asingabati ukuthi lokhu kungendeka njengoba imisebenzi lemikhulu leseyiphelile kwakhiwa isecitsisaka nelive njenganangisuka sambe wenzawo yemihlangano lemikhulu ICC letowuvulwa lonyaka ingulemunye yalemisebenzi lengikhuluma ngayo. We expect it to operate commercial and generate substantial revenue, thus contributing to our tourism aspirations. Sibheke ukuthi ivule njengawo onke amabhizinisi laphilako lakhe inzuzo lebonakalako ifeze tifiso tethu tetekuvakasha eveni. Other initiatives include major dam construction, the strategic oil reserve, and a 6 billion industrial park to be developed with our partners to attract investment and drive job creation. Leminye imisebenzi ifake khathi emadamu lamakhulu. Ingungu ya oyili
kunye nendzawo yemafemu lebita tigitsigitsi letisitfupha temalangeni letewakhiwa netinini telive kute kutawakhangeka abatshali timali kucasheke sive emisebentini. Their confidence in this partnership challenges us to ask, what will it take to invest 8 billion emalangeni of our own resources in similar viable projects? Such investment must target industries that create meaningful employment. Lokuthenjwa kangaka bekunene kusishiya nencaphayi yembuto lotsi ingabe kungathatha ini kusibite ini kuhlanyela tigitsigitsi tiziphohlongo emisebentini lemikhulu lefana nalena. Leto timali kumele sibukete ikakhulu imisebenti letawucasha lutsamo lolukhulu lwebantfu. The industry we target ought to be well researched so that once we invest, we derive triple the 8 billion emalangeni turnover, which is money that has not been reinvested locally. Le misebenzi lesitayifuna kumele siyihlolisise impela kude kuthi nase sitshalele imali yethu sithole inzuzo lephindwe kathathu. Le nzuzo leyo niyo kanye lesitawubese siyitshala khona lapha ekhaya. As we mark 40 years of development, we must aspire to declare unemployment a thing of the past over the next 40 years. Bekunene njengaloku sigubha iminyaka lengemashumi lamane entfutfuko asiphokophele kufinyelela ekutheni kule minyaka lengemashumi lamane letako inkinga yekubade ematfuba emisebenti iyofundwa bantfwana besikolwa belibanga leliphasi njengemlandvo. The nation welcomes the recent ranking of Eswatini as the 10th best country in Africa for business readiness in the World Bank Be Ready 2025 report. Live liyasemukela sigaba lelibekwe kuso belibhange lemhlaba lelibekele Eswatini laba live lelishumi esifundzeni sase-Afrika ngesimo losivumako kutshalwa kwebhizinisi embikeni walo wa 2025 lobitwa nge-Be Ready report. This is a reflection of growing investor confidence and our own ongoing reforms such as the establishment of the Business One-Stop Shop BOSS. Loku kutshengisa ukuthi batshali timali bayaqhubeka nekusethemba kanye nelushintsho lesilwendako ekusebenteni kwetemabhizinisi eveni njengokusungula kwelihhovisi leliniketa tonke tinsita tekusungula emabhizinisi ndzawo yinye. The country must leverage this achievement and intensify efforts to market the kingdom as an investment destination of choice. Live kumele libambe lelithuba ngetandla totimbili likhulise imetamu yekumaketa laseSwatini njengelive lelihamba embili ngekwemukela abatshali timali. We must highlight our stability, strategic location, digital infrastructure, and commitment to economic diversification. Kumele sikhayise inhlalakahle nekusimama kwelive kuba senzaweni lesemathubeni lamahle sibili tebuchwephesha kanye nekuvuleleka kwemathuba kukhulisa umnotfo ngetindlela letahlukahlukene bekunene. The country has also made great strides in improving its road network over the years. Bekunene live selambe umgamu lokatsa kuthuthukisa simo semgwaqo
kule minyaka lendlulile. These projects will continue as the nation welcomes proposed road upgrades to achieve the target of paving 500 kilometers of road by 2028. The nation welcomes the proposed roads upgrades such as the Sipofaneni, Maloma, Nsoko, and Sipambaneni roads. Le misebenzi yalolu hlobo itawuqhubeka njengoba live lemukela ngekujabula luhlelo lokuthuthukisa imigwaqo loluhlelwe nguhulumende ngemgomo yokufaka isikondiyela lesingalinganiswa kumakhilomitha langemakhulu asihlanu kungakapheli umnyaka wa 2028. Tihlathi tivakashela tidlebe esiveni ngetindzaba letimnanzi tekufaka itiyela emgwaqweni losuka eSiphofaneni Maloma uye Nsoko kuyawuphumela esiphambanweni. Other district and feeder roads will also be upgraded through phased initiatives. Unfortunately, some of this infrastructure has been damaged by heavy rains that have also negatively impacted our citizens. Bekunene leminye imigwaqo letinye tigodzi kanye naleyo lehlanganisa tindzawo nayo itawuthuthukiswa kulandzela uhlelo lolubekwe phasi lokubuhlungwana nje kutsi leminye yalemigwaqo ilimele kakhulu ilinyatwa timvula letibe nemitsela lomubi kakhulu esiveni seMaswati. We should ensure that they are quickly restored so that our people continue to have seamless travel to their intended destinations. Kumele sende isiqiniseko ukuthi lemigwaqo ilungiswa ngekusheshsha kude sive sihambe ngekukhululeka kufika lapho siya khona bekunene. We had also looked forward to the commencement of the new parliament building by now. The current facility has run its course and our legislature requires a facility that is fit for its present today purpose. Besibheke ngalabovu ukuthi ngabe kwakhiwa kwePhalamende lensha sekuvele kuqalile. Lendzawo lesebentela kuyo iPhalamende seyiqedile libanga layo. Tishaya mthetho timele tithole sakhiwo lesilungele lendlela labasebenta ngayo namuhla. While we are disappointed that this has not gone according to schedule, we must return to the drawing board to map out how to make this project, which includes a parliamentary campus, a reality. Nakuba sijapha bekunene kuthi lokwakhiwa akukendeki njengoba sihlosile noma ngendlela lebekuhlelekwe ngayo. Asibiyeleni sihlale phasi sidwebe kabusha umkhombandlela lotasilayela ukuthi singawenda njani nyawo lomsebenzi lofake ekhatsi tindlu temalunga ePhalamende tekuhlala. The work of our parliamentarians requires long hours, compelling them to be in close proximity to Parliament so that decision-making is swift and our implementation turnaround time meets our expectations. Bekunene umsebenzi wemalunga ePhalamende ethu ungilothatha emahora lelulilimbela
lokhu kubaphoqelela ukuthi bahlale edvute neParliamente labasebentela kuyo kude kuthathwe kwetinqumo kungabambeleleki kanye nekwendiwa kwaleto tinqumo kusukumele etulu wendeke ngesikhathi lesifishane. Going forward, the country needs to structure our capital project programs in ways that incentivize private sector participation by both local and international investors. Sekubonakele ukuthi live kufanele libe neluhla lolucacile lwetinhlelo temisebenzi lemikhulu ngetindlela letikhutsata tinkampani talakhaya kanye netekuhamba ukuthi tingenele imisebenzi lemikhulu tijabulile. Last year, we announced that the strategic oil reserve will commence this financial year. We are pleased to inform the nation that construction of this important facility has now begun and is expected to be completed by 2028. Ngomnyaka lophelile bekunene samemetela ukuthi kwakhiwa kwengungu ya-oyili kutawuqala lo nyaka. Siyathokoza kwatisa sive ukuthi kwakhiwa lesakhiwo lesimcoka sekuqalile futhi kubhekeke ukuthi kuphele ngeminyaka wa 2028. This national project will ensure long-term fuel security and reduce the kingdom's vulnerability to supply disruptions. We are grateful to our international partners for their support. Lo msebenzi lomkhulu welive utawenda siciniseko ukuthi live lina gasolina lowenele futhi kunciphe nalokuthi silive sihlale sethukatanya siphathamiswa kuphelelwa ngugasolina. Siyatibongela itininini telive ngekweselekeka kwalomsebenzi. Government will continue with the construction of factory shells nationwide to attract foreign direct investment and create jobs, particularly for the youth. Hulumende utawuqhubeka nekwakha emahulumba emafemu eveni lonke kuti atawukhanga abahlanyeli timali bakulamanye emave kwakheke imisebenzi kwendele ukuthi kusitakale ikakhulu ukuthi kati bantfu labasha. We encourage international investors to take advantage of this opportunity and choose Eswatini as their preferred destination. Sikhutsata bosomabhizinisi bangaphandle ukuthi balithathe leli thuba bakhethe laseSwatini ukuthi libe indzawo lencomekako kutshala khona timali tabo. Reliable, affordable energy is essential for our economic transformation. We encourage government to remain committed to increasing energy independence, including generating 50% of electricity through investment in solar, biomass, and renewables by 2030. Bekunene gezi lona sicinisekiso sokuthola uphindze ubekwe nzengo lengembi eqolo ubalulekile ekuthuthukeni kwemnotho. Siyamkhuthaza uhulumende ukuthi aqhubeke nokutibophelela ekuphehleni kwakhe gezi lakhaya lokufaka ekhatsi kukhicita gezi longemashumi ekhulwini kusetshenziswa timo letingayinyukubeti imvelo ngeminyaka wa 2030. We wish to reaffirm our commitment to the well-being of every Liswati amid rising electricity costs from imported power. Bekunene sifisa kugcizelela ukuthi bephelela kwethu kunhlala kahle lonke eLiswati nakuba sibhekene nensinjabetase yenzengo yagezi lothengwa emaveni abomakhelwane.
In this vein, government must work with the Eswatini Electricity Company, EEC, to find solutions to the company's financial difficulties while we address immediate challenges from higher import prices. Kuyo yona lengcingwana lena hulumende akasebenze nenkampani yasemagesini EEC kuthola sisumbululo kuletinkinga tetimali talenkampani letibucayi kube kubukwa tinsayeya letita nenzengo lesetulu yagezi locushwa emaveni. The kingdom is endowed with an abundance of rich natural resources that need to be fully exploited by our mining sector. While we have mining activity taking place, it is, however, not performing at expected levels. Live bekunene lihleli nemnotho waphasi lomkhulu. Kude sithole inzuzo kulomcebo waphasi lesinawo eveni kumele ukuthi timayini tonke lesinato lapha siubone umsebenzi wato ngoba letikhona yebo siyatibona kepha asiyiboni inzuzo leqhamuka kito. We need to invest time and effort in reviewing the challenges facing this sector and develop lasting solutions that will change the economic landscape of the country over the next 40 years. Sidinga kuchitha sikhathi lesanele buqopho ekuhloliseni kabusha letingqinamba lohlangothi lolibhekene nato bese sakha isombululo letikhonsako letawuguqula simo semnotho eveni kuleminyaka lengamashumi lamane letako. We must ascertain the full value of our mineral resources and further explore value addition and beneficiation by establishing processing zones to sell or export finished goods. This is in the spirit of the African Continental Free Trade Area launched by the African Union. Sethinga kuba nesiqiniseko ngelinani lemali leliqukethwe kulomcebo waphansi wethu siphinde sitihluphe ngekufuna ukuthi singawuthengisa njani sesengete linani sesikhicite eveni kunekuthi uhambise uhlata ngekusungula tinkampani letawugaya tuqwenge kude kuthi sihambise umkhicito losowulungele imakete sowuphelele. Lolu ke lunyawo loseluqokwe inhlangano ye-African Continental Free Trade Area after lesukunyiswe i-African Union. We should also give attention to reviewing progress in other sectors such as tourism and those projects that remain under construction. Kumele siphindze sibukete kusebenta kuletinye tinhlelo lekufaka ekhatsi tekuvakasha kanye naleyo misebenzi lesolo isakhiwa. We are glad that the ICC has been completed and will be commissioned during the coming celebrations on the 25th of April. We are now looking forward to the completion of the hotel to complement the ICC. Kuyasithokozisa kwathi ukuthi lo mabukase we-ICC sewuphelile futhi utawuvulwa ngalokusemthethweni ngesikhathi sinemgidvo lomkhulu welive ngamabasa mhla tilishumi lamabili nesihlanu
sibukela ekhalweni ke nokuthi kuphele lohlangothi lwehotela kude kutewutsetana kusebenta kwayo kunye nale ICC. We need to work towards generating adequate funds from the ICC to create financial resources to complete the hotel and reduce dependence on national fiscus. Kumele sisebentele kutfola inzuzo lenhle ku ICC kude letimali kube ngito letiqedzele lehotela sinciphise lokuthi kwakhiwe ngetimali tiphuma esikhwameni sahulumende. The agriculture sector has also made great strides over the past 4 decades. Ideally, by now, we should have reached food self-sufficiency levels. Luhlangothi lwetekulima ludlale inzima lenkulu kuleminyaka lemashumi lamane lendlulile. Ebebe kuya ngako ngabe nyalo sesifikile ezingeni lekukhicitela kudla lokwenele. While we welcome rains essential for our agricultural objectives, crops have been destroyed by adverse weather conditions such as the recent heavy rainfall. Yebo bekunene timvula sitemukela ngenjabula ngoba tibaluleke kakhulu kutekulima. Mane lo nyaka tilimo tiphele nya tiqedwa simo selitulu lesinelaka njenganathi timvula letike tathuluka tangemi. Our hearts are with those affected, and government will continue with the program of supporting them. Bekunene tinhlito tethu tinalabo labatsinzekile. Hulumende utawuqhubeka netinhlelo tekubasekela bonke laba labashayeke ematima. Furthermore, climate resilience and preparedness programs will be expanded to support communities vulnerable to droughts, floods, and other climate-related risks. Tinhlelo tekubhekana nekuguquguquka kwesimo selitulu kanye nekubangu labalungele titawelulwa telulelwe kusekela imimango lesele ishaqekile ngesomiso tikhukhula nayo yonke ingoti lephathelene nesimo selitulu. The task that remains is how to arrive at our ultimate goal. This sector requires reliable markets that can generate tangible turnover for the country. Bekunene umsebenzi omkhulu osesele ukuthi sifika njani kulomgomo lesuphokophelele. Lohlangothi lwetekulima lidzinga ukuthi luthole timakethe letisimeme lapho singathengisa khona imikhiqizo yesive kude live lithole imali lebonakalako bekunene. Government will continue with the program of subsidizing our farmers in order to enhance food security. Hulumende utawuqhubeka nenhlelo lokuhlangabeza abalimi labalimela kudondla kude kuthi live litoba nekudla lokwanele. We are concerned that while seeking to achieve our self-sufficiency goals, we are confronted with setbacks such as the foot and mouth disease, FMD. Foot and mouth disease is not new to the kingdom, and we have conquered it before. Bekunene silive sikhathazeke kakhulu kuthi emetameni yethu yokuthi gicitela kudla sesihlangabetene izingqinamba letivete kubhedvuka kwalesifo semlomo nemasondlo. Lesifo asisicabuki silive sike salwisana naso sasinqoba. However,
It has returned, which means we fail to apply the lessons of the past. This time it must serve as a lesson to create a lasting solution that will prevent a recurrence in the future. Kodwa ke sesiphindze sabhethuka. Lokusho ukuthi sehlulekile kusebenzisa kahle tindlela noma tifundvo letasisita phambilini. Namuhla kufanele sithole sisombulule sikhonsako kuvimbela kuphindzeka kwaso esikhatsini lesitako. While we thought we had done enough in cordoning off the affected regions, the disease eluded our measures and spilled over into other regions, clearly indicating that our precautions were not strong enough. Sibenako kucabanga ukuthi sendele kwanele ekuvimbeni kwanza kwalesifo kuleto tifundza letsinzekako kodwa saphunyuka saqhitsekela kuletinye tifundza. Lokhu kukhombisa ukuthi letindlela lesisebenzisile kuqikeleka ukuthi asanzi lesifo bekungasito letiqinile. We must intensify education and awareness efforts to ensure our people are well sensitized to take all necessary precautions to stop the spread of the disease. Silive kumele sikhulise imikhankaso yekufundzisa nekuqaphelisa imiphakathi kude bantu bathole lwati olwanele ekuvimbeni kwanza kwalesifo. The nation is assured that government will do all that is necessary to eliminate this disease from the country. Government should also explore other sources to procure the foot and mouth disease vaccination to hasten the exercise. Sive semaswati bekunene siyaqinisekiswa ukuthi hulumende utakwenda konke lokudzingekako kulwa nalesifo. Hulumende kufanele aphindze ahlole letinye tindzawo lapho kungathengwa khona lo mjovo wekuvikela lesifo kutosheshiseka kugomela lesifo eveni. For the country to prosper, it must have a clean water supply. We are encouraged by the progress made towards attaining the Sustainable Development Goals, SDG. Bekunene kudelive liphumelele kufanele lesiqiniseke ukuthi sonke sive sinatha emanti lahlobile nalahlanzekile. Siyakhuthateka ngokuqhubekela phambili lenhle lentekelako ukuthi sigcine sifinyele emigomeni yentuthuko lekhonsako SDGs. On SDG 6, the country has ensured 75% of the population have access to clean water. Working with our development partners, we must continue to maintain this good record until we have clean water for all by 2030. Kulomgomo wesithupha wakamhlaba wentuthuko lekhonsako live selende isiqiniseko sokuthi emaswati lalinganiselwa kulangemashumi lasikhombisa nesihlanu ekhulwini sekafinyelele emantini lahlobile. Ngekusebenzisana netinini tetfu kutentuthuko sitawuqhubeka sende siqiniseko sokuthi sibe nemanti lahlobile size sifike ezingeni lokuthi wonke abe nemanti lahlobile ngeminyaka wa 2030. Technology plays an integral role in the development of a country. It is therefore important that this infrastructure places us on par with the global community. Bekunene
tebuchwephesha tidlala inzima lenkulu ekuthuthukiseni live. Ngakho ke kumele siqinisekise ukuthi imigubudla yethu yokuletha lonke lihlobo lobuchwephesha tisezingeni lelisetulu. Linganikani eMandi ikakhulu nalicathaniswa ngalamanye emave emhlaba lathuthukile. The 40-year milestone we celebrate this year means the country must move completely from analog to digital. Bekunene leminyaka lengamashumi lamane lesigubhako kulomnyaka isho ukuthi live kufanele sisuke ngalokuphelele ekusebenziseni indlela etinzala tabo bombombo liye kutebuchwephesha. This requires us to assess all our operating structures to determine if they meet the standards for transitioning to digital systems and ensure affordable and reliable data connectivity. Lokhu kubita kutsi sibuke tonke tindlela tethu tekusebenta kubona kutsi tiyahambisana yini nalolu shintsho lelwita nebuchwephesha. Siphindze siqinisekise kutsi i-internet umbane phela lo letha lobuchwephesha kubantu awumbi eqolo. We live in a world where many of our daily functions are digital connected. This means we need to create the infrastructure that fast tracks our adoption of digital and satellite technology. Siphila etikhatsini lapho konke lesikwendako sekuqhunyaniswe nebuchwephesha lobutsite. Lokusho kutsi sidzinga kuphuthumisa takhiwo tebuchwephesha letenta kutsi kube lula kitsi sonke kuhambe ngalendlela lensha nema-satellite. We are already lagging in providing digital passports that make travel seamless by processing entry through video scanning, while our system still requires manual processing. The disadvantage of the physical passport is the threat of forgery, which can be eliminated by upgrading it. Silive sisilele ngemuva ekuniketeni bobhwana bekuphuma nekungena emahekeni labasezingeni lebuchwephesha letenta kungena emahekeni kube lula kuvele kuphothole emehlo ubuhalakashela eveni. Kanti tinhlelo tethu tisafuna lendlela lenzala yokuphatha labobhwana kanti sebele bungoti bekuthi bafakata sebanzile lula abotulujane laba imininingwane yakho bayayisebenzisa kanti kungagwemeka ngekuthuthukela kulendlela letinsha tebuchwephesha. As we look towards the next 40 years, we must consider how we plan and structure our economy so it can deliver on the aspirations of our national vision. Bekunene sisabuka embili siphokophelele kuleminye iminyaka lengamashumi lamane kumele sibuke tindlela lesilungelako ngato nalesihlela ngato umnotho kude utositfulela inzuzo lecondzene tifiso telive lesihlosile. It calls for a restructuring of budgeting systems and prioritization in ways that can eliminate poverty and incentivize the business sector to provide the required startup capital to drive job creation and economic growth. Kubita kutsi sihlelise kabusha indlela lesiphakela ngayo timali telive kanye nekubeka embili tindlela
letingaqeda buphuya. Sinikete bosomabhizinisi inzuzo, siphindze silekelele labo labafuna kuqala emabhizinisi ngetindleko tekusukumisa imisebenzi yabo kude kwanze kwakheka kwemisebenzi nekukhula kwemnotho. We were pleased to visit some projects under the Regional Development Fund, RDF. We found many eMaswati engaged in business through the startup capital provided. Kusithokotisile kuvakashela leminye imisebenzi letalwa ngulesikhwama. Lokusijabulise kakhulu kubona umehluko lolethwe empilweni teMaswati ngekuthi incumbi yeMaswati isemabhizinisini awo ngekusitwa ngulesikhwama ngetindleko tekuqala lemisebenzi yawo. We must continue to create business opportunities in our communities to avert urban migration, which results in overcrowding and lack of return on investment for entrepreneurs. Silive bekunene asiqhubeke sakhe emathuba emsebenzi emiphakathini sivikele lolugelegele lolubheke emadolobheni ngoba lokho kubese kubanga siminyeminye kanjalo bosomabhizinisi balahlekelwe nayinzuzo yabo. This migration also creates social challenges due to housing needs, leading to unplanned settlements. We must focus on growing the constituencies through infrastructure that creates a conducive environment for business at the grassroots level. Lokusuka kwesive emimangweni sibheke emadolobheni kuphindze kubange tinkinga kutenhlala kahle ngekubade kwetindzawo tekuhlala. Intfo legcina yenta bantfu bakhe sifihlifihli. Asinakisiseni kutsi sikhulise imimango ngekuyakhela takhiwo talo lonke lihlobo lotawenda kube lula kuphumelela kumabhizinisi emaphandleni bekunene. We take this opportunity to urge the beneficiaries of this funding to use it in addressing the needs of the people in their home areas. Sithatha lelithuba kwekutsata bonke labasitwe ngilesikhwama kuthi basisebenzise kugazulula tidzingo tebantfu endzaweni yakibo. The provision of decent houses for our needy people should remain an integral part of initiatives. Kwakhiwa kwetindlu letifanele naletisezingeni talabo labeswele kufanele kube semgomeni welive wetentfutfuko. Government will enhance this program so that no one is left behind. We also wish to thank the private sector for giving government a lifeline by supporting this national initiative. Hulumende utaluqinisa loluhlelo kude kubete losalela ngaphandle. Sithanda kubongana emabhizinisi latimele kubambisa hulumende kwethula loluhlelo esiveni. The country has also created the Youth Fund over the years, which was meant to ensure that no young person is without a means of livelihood. Live lakhe sikhwama salabasha kule minyaka lendlulile sendele ukuqinisekisa ukuthi kude umuntu lomusha lode indlela yokuziphilisa. We have been impressed with the many young people making use of this fund
to engage in business, some of whom have informed me of how it has changed their lives for the better. Jabule kakhulu nasibona abantu labasha labaningi balusebenzisa lolusito kuqala emabhizinisi eveni. Abanye babo bangatisile nami ukuthi lesikhwama sishintshe kanjani impilo yabo kuyenda ibe ngilengcono. Government will enhance, review and update our policies from time to time to ensure the country is in a position to address the challenges faced by our youth. Hulumende utobuketa tinqubo talesikhwama njalo njalo kude abe nesiqiniseko ukuthi live liyakhona kuhlangabetana netinsayeya letikhungetse insha. Every country has an obligation to care for its elderly citizens, ensuring they are loved and cared for in appreciation of all the sacrifices they have made. Lonke live linensayeya yekunaka bogogo nabomkhulu eveni ngekuqinisekisa ukuthi bayathandwa futhi bayanakekelwa. Lena nguyona ndlela yekubabonga ngekuthi nikela lokukhulu labakwendile eveni. They should depart this earth with their hearts content that their efforts were worthwhile. As the Siswati adage says, asinagelele batali bethu njengaloku nabo basinagelela. Kumele kuthi nabahamba emhlabeni tinhlitiyo tabo kube ngileti mhlophe kuthi kudikhandla kwabo akukabi lide lelide amandla abo akaweli phansi njengoba sisho sesiswati sithi let's care for our parents just as they took care of us. As we are aware, a productive nation is a healthy nation. Achieving a healthy nation is an enormous task. We have heard the major outcry over drug shortages in our health facilities. Bekunene njengoba sathi ukuthi sive lesikhicitako sive lesiphilile kuba nesive lesiphilile kungumsebenzi lomkhulu sivile kukhala umayemaye ngakushoda kwemithi etibhedlela tethu. As the government is currently working to resolve this issue, we wish to state that from now onwards, these drug shortages should stop now. Bekunene njengoba uhulumende asayisebenta lenzaba sandza kusho ukuthi namhla kusukela namuhla lokuselekana kwamaphilisi kumele kuphele nya. We must ensure that every Liswati that seek medical treatment must find the necessary drugs when they arrive at healthy facilities needing immediate attention. All means possible should be employed to avert this challenge in the future. Umele sende isiqiniseko ukuthi onke maswati ladzinga lusito emitfolamphilo awakhanze maphilisi nemithi latobasita kulesimo lesibavuveme akusetshenziswe tonke tindlela kokuthi lensaya le ingaphinzeki kusasa bekunene. This experience must provide valuable lessons on the strategies required
for a sustainable drug sourcing and supply chain for our health sector. Lesimo lesi asisinika sifundo lesimqoka ngetinhlelo letifunekako kude sikhone kuletha emaphilisi ngendlela lebhekekile nekuphinde siwamikise kuyo yonke imitholapilo yethu eveni bekunene. We need effective long-term plans that span the next 40 to 50 years to ensure our future generations find our systems and structures operating efficiently and effectively. Sidinga luhlelo lolukhonsako naloluqinile lolutasiqhuba liyosifikisa eminyakeni engamashumi lamane kuya kule ngamashumi lasihlanu kuqinisekisa ukuthi titukulwane letidako tikhandze tinhlelo netibhedlela tisebenta kahle eveni. On HIV and AIDS, we set ourselves a target to conquer this disease. We are pleased that indications show we are well on course to curb this element in our society. Utelgciwane lembulalave live litibekele umgomo wekulnqoba leligciwane. Siyathokoza ukuthi tingomba tisitshengisa ukuthi sihamba kahle kuqedza lesifo eveni. We are grateful that Eswatini was selected as the first country in Africa to participate in the Lenacapavir PrEP injection program for HIV/AIDS prevention taken once every 6 months. Siyathokoza ukuthi live lakitsi laphakanyiswa njengelekuqala evekeltini le-Afrika kuba yingxenye yemave lasebenzisa umjovo welenacapavir iPrEP wekuvikela ligciwane le-HIV lothathwa kanye etinyangeni letisithupha. This will enhance our national objective of fighting against HIV/AIDS by 2030 in the kingdom. We remind all Emaswati that we are still at war with this disease. Transmission rates remain high. Loku kutawelekelela live ekufezeni umgomo wekunqoba i-HIV nga-2030. Sikhumbuta onke eMaswati ukuthi solo sisembini wekunqoba lolubhubhane. We must guard against recklessness, as this could result in early pregnancies that we must avoid by all means. We want our youth to complete school and embark on meaningful careers to better their lives. Bekunene asiqaphele ukuthi asiphathi budlapha ngoba lokho kungabhebhetela kwanza bekukhulelwa sikhathi singakefiki. Lokho asikugweme ngato tonke tindlela. Kuzifiso sethu ukuthi insha yethu iqedze isikolwa bathole lemisebenzi letawukwenda timpilo tabo tibe ngcono. They must not rush into parenthood, but do so when they reach adulthood. The country should spare no effort until the last infected person is cured of HIV. Abangajagi umdzaka litulu lingakani kodwa bayakhuthaza ukuthi batigcine baze befike esigabeni lesifanele sekuthola abantwana. Live alingapheli mandla
kuze kuphile ngisho bekugcina lona leligciwane eveni. The kingdom reaffirms its commitment to empower all citizens and upholding the dignity and rights of all eMaswati. Live lilinika toloqina ngesethembiso salo kuthuthukisa onke eMaswati nekuhlonipha ubuntu nemalungelo eMaswati. As a country, we remain concerned about the growing reports of domestic violence and abuse in the home, where the man who ought to protect the family turns against it and abuses his wife and daughters. Silive bekunene sikhathatekile nemibiko lekhomba kukhula emibikweni lefaka kuhlukubetana neludlame lolwenteka emakhaya lapho indvodza lekumele kube ngiyo kanye levikela umndeni wayo ibonakala seyibhebhetela umsindvo ihlukubete umfati wayo kanye nebantwana. These issues are worsened by alcohol and drug abuse, with some cases involving psychological challenges. Lesimo lesi sinekubangwa jwala kanye netidzakamiva kanti ngalesinye isikhathi lesimo sibangwa kutsinzeka engqondweni. We urge every citizen to take responsibility and report these cases to law enforcement as soon as signs appear, because extreme cases do not happen on whim. Those close to the individuals are often aware of the situation. Sikutsata sive kutsi sibubike lobudlova betemtsetfo uma kuqala kuvela timpawu tekuhlukubeta ngoba lobudlova abenteki ngekuphatima kweliso labadvute nalaba labahlukubetako basuke basati lesimo. As a country, we must take a firm stance against abuse and gender-based violence. Every girl, woman, boy, or man deserves to be treated with respect, which is reciprocal, and it starts with an individual respecting themselves. Silive asithathe sinyathelo lesiqinile sekulwa nekuhlukubeteka kwebulili nabo bonke budlova eveni. Yonke intombatana nabomake bafane kanye nabobabe bafanele kuhlonishwa. Hlonipho iyamukelelwana iqale ekutheni loyo noloyo atihloniphe yena. Our national goals include equipping our education system with the required technology that will transform our people's lives and help them understand the world better. Umgomo welive ufake ekhatsi kuqinisekisa kutsi temfundvo tibe netisita tebuchwephesha letawugucula timphilo tebafundzi lokutawubenta bacondzisise umhlaba kangcono. The youth are well placed to use technology as they are very active in this space. We encourage the youth to consider what value addition is created from the time spent engaging with technology. Insha isethubeni lelihle kusebenzisa tebuchwephesha ngoba ngibo labaphithitela ngabo emalanga onke. Siyayikhuthaza insha kutsi itibute kutsi izuzani kulesikhathi lesinengi labasichitha nabasebenzisa buchwephesha. Our wish is to see that all our youth are educated, unlike in the past when many adults did not receive the opportunity
of free primary education. Sifiso sethu kubona yonke insha ifundzile. Kungafani nasemuva lapho labadzala bebengalitholi lelithubo lemfundo yamahala letholakala emabangeni laphansi esikolo. We congratulate all those who passed their exams and were pleased to see some regions putting in very strong performances, while some regions were not as strong. We need to investigate the cause of this underperformance. Sihalalisela kubo bonke labaphumelele elihlolweni lwabo temfundo. Kuphindze kwasijabulisa kakhulu kubonye tifundza tende kahle kakhulu. Kanti letinye tifundza atikakhoni kwenta kangcono. Kumele siphenyisise imbangela yalokungendi kahle. As the nation is aware, curriculum reforms in our education system are underway, aimed at aligning learning outcomes with national development goals and global trends. Njengoba live litibonela nje ngetinguquko kulo luhla lwetemfundo eveni ngenhlonso ekumatanisa imiphumela yekufundza kanye nemigomo yetentfutfuko yavelonke kuhambisane nemikhankaso yemhlaba wonke. We urge all stakeholders to work together to ensure that it delivers the targeted skills development. The training of our teachers should also be prioritized to ensure they are well equipped to perform upon this mandate. Sikuthatha kubo bonke labaphathekako kulomsebenzi ukuthi basebente kanye kanye ekuqinisekeni ukuthi emakhono ayathuthukiswa. Imifundza sikolo yabothishela kufuna ibekwe embili kuqinisekisa ukuthi bothishela bathola lwati lonke labalidingako kuqhuba lomsebenzi. The Kingdom remains committed to safeguarding and expanding market access for Eswatini's goods and services through bilateral, regional, and multilateral agreements. LaseSwatini solo likubeka embili kuvikela nekwanzisa imakethe yale mikhiqito kanye nemisebenzi lentiwa ngemaswati ngekucophelela tivumelwane tebudlelwane nemave nesifundzakati kanye netinhlangano tangaphandle. We welcome the support the country receives from its international partners in facilitating trade that has supported industrialization, job creation, and inclusive growth benefiting thousands of eMaswati. Semukela ngetandla totimbili lusito lesuluthola etininintelive nemave angesheya kutekuthengiselana letisite kakhulu kutemabhizinisi kwakhiwa kwemisebenzi nekukhula lokufaka wonke wonke kulethe inzuzo eMaswatini lamanyenti. The Kingdom of Eswatini will continue to work with international organizations and the global community in advancing the ideals of the United Nations, the African Union, COMESA, and SADC. Live leSwatini bekunene litawuqhubeka nokusebenta netinhlangano tangaphandle kanye netinhlangano temhlaba kufeza imigomo yakamhlabhlangene yebunye beAfrika COMESA naye SADC. As a country this year, we will assume the chairmanship of the SADC organ on politics, defense, and security cooperation, Troika.
Bekunene silive lonyaka sidothatha sihlalo sebuholi enhlanganweni yeSADC luphiko lolubukete politiki tekuvikela nekubambisana kude kuphepha kude kuba nekuthula kulesifundza. We commit ourselves to working hard in efforts aimed at achieving peace in the region. These structures have been established to ensure harmony and social cohesion for our people. Sitinikela luwonke ekuqinisekeni ukuthi kube nekuthula kulesifundza sakaSADC. Lemikhakha yakhelwe kuqinisekisa ukuthula nekusebenzisana emkhatsini webantfu balesifundza. They are meant to promote good neighborly relations between states that foster mutual respect and deter the use of unconstitutional means to exert personal interest over another. Akhelwa kugugutela kuvana nebudlelwane lobuhle emkhatsini wemave lagugutela kuhloniphana emkhatsini wemave nekuqedza umkhuba wekusebenzisa tento letingekho emtsetfweni kucindzetela bantfu kutsi bente intsandvo yakho ngenkani. We will be guided by the SADC structures and work with member states to fulfill the objectives of the organ while leaving a memorable legacy. Ekusebenteni kwetfu sitawube sicondziswa tingoni takaSADC sisebenzisane nemalunga alenhlangano kugcina umgomo yalenhlangano sishiye indvuke bandla. We will also be pursuing the objectives of the African Union's Agenda 2063 to attain the Africa we want, which aspires to peace, mutual respect, and cooperation, adhering to the principles of the UN Charter that all countries are called upon to respect. Sitawube njalo sisebentela kufeza tinjongo tenhlangano yethu elibumbane lwe-Afrika ya 2063 lekhuluma ngekuze sifike ezingeni lale Afrika lesiyifunako lekuyi-Afrika lefuna kuthula kuhloniphana nelubanjiswano nekunamathela emtsetfweni yakamhlabuhlangene lekubheka ukuthi onke emave ayihloniphe. We denounce conflict and violence and call upon every country to operate within the confines of law and order, respecting their constituencies. Live laseSwatini alihambisani nani nekucabana nebudlova ngako onke emave kumele abeke embili umthetho ahloniphe imithetho sisekelo yemave. We take this opportunity to congratulate Parliament on documenting its history from 1967 to date and commend all those who have contributed towards the writing of this book. Bekunene sithanda kudumisela iParlamente yelive ngekukhona kubhala umlandvo weParlamente kusukela ngeminyaka wa 1967 kuta kulona losetulu waye 2026 siphindze sibonge bonke labo labafake isandla ekubhaleni kwalomlandvo. We are pleased to inform the nation that in line with our transformation and innovation agenda, parliamentary debates will now be broadcast live.
This will help the people to follow accurately the representations made in the House as they happen. Kuyinvokoto kwatisa umhlaba kwekuthi njengekulandzela inqubomgomo yetfu yelushintsho kanye nekuba incalabutfo ikakhulukati kutebuchwephesha tinkulumo mpikiswano tePhalamende setawusakata bukhoma loko kuyosita kwekutsi bantfu balandzele ngco letinkulumo letetfulwa ePhalamende ngaleso sikhatsi kwenteka. With this closer scrutiny, we urge you parliamentarians to work with Ngwe in pursuing the aspirations of our national vision to ensure that the King and the country are proud of your service delivery. Bekunene njengaloku kusebenta kwenu sekutawulandzeleleka jutane malunga ePhalamende kuthi asebenta ngalomgomo kumele asebente ngalomgomo wankwe ekufezeni tifiso nemgomo welive kuze inkosi nesive sitigabhe ngemsebenti wenu. To this note, the parliamentary TV studios are now officially open. Kanjalo le titudo tePhalamende tetelevision bomabonakudze setivuliwe ngalokusemthethweni bekunene. Nekubonga netetfulo tonke iPhalamende letitfulile siyabonga kwandzela nitsitse khona bekunene. I also take this time to thank you for all the gifts given to us. May Almighty God bless you indeed. It is now my singular honor to declare the third session of the 12th Parliament officially open. Sekuyinvokoto lenkulu kimi kumemedela lesiqephu sesithathu sePhalamende elishumi nakubili kutse ivuliwe ngokwemthetho bekunene. Siyabonga uNkulunkulu asibusise sonke bekunene. I thank you. May God bless us all. Ayethe wena phakathi wena ungangezindaba uyimbubu yesabe kudla amathole ezinyathe. Ayethe